chini kwa chini. Thikũ ya kerĩ ya kũhaikia kura kaunti-ini cia ikamba-ini, atongoria a ngwatanĩro ya OKA mekwambĩte hema kaunti-ini ya Makueni kũrĩa mokire mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi na mũrũnawe wa Ford Kenya Moses Wetangula na kuuga nĩ athigani na matirai na kĩonekio gĩothe gĩa kũrũmĩrĩra ngwatanĩro ya OKA. Kama ndugu hawa wawili waliniacha wakawacha mimi na Gideon Moi, hakuna ubaya. I wish them luck. Now I want to tell you, mimi nilikuwa tayari kumpatia ndugu Musalia Mudavadi deputy president wa Kalonzo Musyoka. Nilikuwa tayari na tulikuwa tumeongea na hao wengine tukaelewana. Gideon Moi hakuwa na problem, Weta hakuwa na problem. Sasa hata sijui huko ameenda atapatiwa nini. Wale watu ambao wanaambia nyinyi muingie Azimio ni wasaliti, wasaliti, wasaliti. Huku kwetu Mount Kenya wanasema hapa tunaambiwa kuna farasi mbili. Na hii farasi mbili tunaona tunaona shetani yuko kwa hawa wawili. Tuonyeshe njia nyingine. Tuonyeshe nini? Mudavadi alituambia Ruto ni mtu very corrupt na mali ya Kenya yote ndio ameenda nayo. Na sasa ameenda kuingia kwa Ruto. Sasa unashindwa, mtu anaongea hii leo, kesho anaongea hii. Magĩtambũrũkia ona kuonania mwĩhoko wao kũrĩ Kalonzo Musyoka ũrĩa wĩhandĩte ndarateanĩria mĩto yake ya kũhũranĩra upresident. Atongoria aya marauga Kalonzo nowe ũtarĩ na maroro ma ungumania, rĩu makĩũria aikari makahe Kalonzo kura 100%. Tuambie Raila Odinga, sisi tumechoka kupatiana. Tiwa sasa ni wakati wake a support Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa ihinda rĩrĩ Kalonzo na batoni yake maramererio matane ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩrĩa ĩratongorio nĩ Raila Odinga ũndũ ũmwe na gĩkundi gĩa Kenya Kwanza kĩrĩa kĩratongorio nĩ William Ruto na Musalia Mudavadi. Nguvu za kusukuma wheelbarrow nyinyi mko nazo? Muna nguvu nyinyi za kusukuma wheelbarrow? Hata afadhali wangeleta motorbike kuliko kuleta wheelbarrow. Si ndio? Iyo ni enzi gani? Ica ikuhĩ mangavana atatu nĩ maroririe Kalonzo aingĩre ngwatanĩro-inĩ ya Azimio, no hĩndĩ ĩmwe ya atongoria makĩagĩra kĩene rĩtana rĩrĩ. Kuna majamaa wawili. Mmoja anaitwa Profesa Kivutha Kibwana. Ngoja. Mwingine anaitwa Profesa Makao Mutua. Hao maprofesa wawili waliweka sahihi 2017 wakasema Raila atasupport Kalonzo. Sasa mnapigia simu Kalonzo ati akuwe speaker. Tutakubali hiyo? Muthenya wa rũciũ ngwatanĩro ya OKA ĩgakorwo kaunti-inĩ ya Machakos. Kuna mutongoria wa kiama kia WIPER Kalonzo Musyoka ni ehandĩte atĩ egũthire beinĩ arĩ wiki na ngwatanĩro ya OKA. Rĩu agweterwo nĩ kuona atongoria arĩa ekũgucĩrĩria itemi-inĩ rĩa kũhe ngwatanĩro ĩno hinya na kana hihi nĩ ekũgucĩrĩrio no ũndũ wa gweterera ona kũigua. Ngiribotera Kameme TV ndĩ kĩharo-inĩ kia wothe kaunti ya Makueni, njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.